Alawa tu mafano alo se tato tutu life tasi. Shall we all stand? Au tato sauri ni tai au ala tato li inga. Tapo inga whenga tauranga o senga. E tato te whamuluai no tato tua sisi esi. O le tua le tama, le tua le ano, le tua le ngāpa ia. O le tua e ule aso le nei no whai whakitoa mo oe maa. Le tua nei e sauria le nei aso e tato te mai whatasi mo tato poto poto. Se o tato langina sa li inga e ngā e iai o tato tua. O le nei e sauria le o le tangtele. E ara e lona soi fuo ina mai i a te oe maa o mai tato uma. I lona mani mono na toi tu mani maro. Wa fio ia le rangi le tūtau tau le tua le tama. A o le lingi mai o fo ina mai le mana o na ngāpa ia. Le taito roina ma oe maa mai tato uma. Tato atu le nei tai au te talo atu ma le whaaloalo. Whatanga lo loto le nei tai au ma te uwhi. Te tala lo loto e te tāpua ia te ia le nganga ma le whakao. Tāpua i ma le saoloto lo nganga whaano ia te ia. I would like to ask you to join with us in praise and worship. Welcome this power of the Holy Spirit to flood this place. Let us sing Anganga Sai Fio Mai. Anganga Sai Fio Mai. She
Ia sole nei sa whai e tua tato te oli oli mo tato fia fia ai. Salamo iwa lona whai upu mua mua malelua. O te vivi i atu oe lea li i malo uloto atua. O te tau atu fo'i o wārenga uma. O te fia fia ma o oli oli i atu oe. O te pese lava i lo suafa i le sili sili ese. I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell all of the marvelous things you have done. I will be filled with joy because of you. I will sing praises to your name, O Most High. The Hebrew word for praise is yada, which means to throw, shoot, cast, to give thanks, to confess the name of God. So this morning, we're going to choose to give thanks to God, for He is good. Choose to confess Christ this morning. With your whole heart, choose to recount and tell aloud all the marvelous things and wonderful deeds of our God. The Lord is faithful, the Lord is kind, the Lord is just. Sa auni la tatou bi inga le ne sa yao awe te pole le tangata lo yo au tafa. Bibi ina ma mai oe lo lava lo to tatou te fia fia i le to le ne sa yao.
heart. Worship. He deserves it all. Let everything that is within me praise the Lord. Let everything that is within me praise the Lord. If you had a great week this week, give God the praise that He deserves. Open your heart. Allow Him to speak to you this morning. Don't worry about the person next to you. It's between you and Him.
Oh,
inga ia te o nei se i o e whakavau. And everybody says, put your hands together. It's about to take it out and get out of the tour. Agora vai dar no whakawhitari. So blessed to see old people, Lord, we have, they take me up. Siya pia to ina malo matu e lo pa. Ele me yo ko wa. Ma ko mo pa ko ya te lo ye matu mo ma le ko ya. Oi pa. Kai la ka ma ya lao ya me ko ya nai ko na matu. Ia no le pa ma no se mo le tu mo na ya ya ni ko ma ye. Praise the Lord. Oh my Lord.
tato koko.
It's not a performance, it is the proclamation. Or if the outcome to umma. Now, Mako Powell so the aim of the Aune, the is not the performance, it's the proclamation. It's the only one Maya and Bomo and not the Inga or Temaya. Ole, I never know today. The Nauta to see like that, Ole Oina Abraham or Rona Tali. No, I have to let my lower than you can. I get it out yeah. But talk to wait on fact to Abraham with a penafoi that dog. You can't know, five up. I know that in another Talia after Salamun Mulian. I had for this Tama, Rona Tali. My Rona Tali. Saudi ho osia di taulana. Per fare la pena o tamale non natali. Na ottia natali o tamane. Ai don't see the fio, me ana forte ole. Lo fa na ka tenen tu ai per mo moria. Ma moraya. Ma vai ta usana e tele na fausia ai dio Jerusalema. I lumor mama lea. O fe fa sa to loi Gesù. Momo Calvario I lava di Gerusalemme. So mamma usana yafe. Una toyofone lista mano natali. But this time, Moma you lava no natali. Una fama mo. Al fama mo yana mo yana rona lua. I mawa ita dole manwira maneola e fama mau. Sa ni ai ta dole olo fai. One day, we are all going to die, whether you like it or not. And God is waiting in the end. Pake wari a te tātou rana kawa. Yore kōrta te whakua tuama. Ia Yesu. Cheko tu patasia. Ana dalla faccia, o te lei vai tale via, fa per me la via, ne io dalla faccia, o che fiala, o a chiamare la team lei ai, o la tua ama non si hanno piedi, la vita è l'esto mai fai schifo, o la tua lei, no, basta là, vai, o fatima, ma fa, so che fiala. Kalau nak kemudian nak kaya nak masuk sikit, kalau kalau dia apa yang ni, mungkin orang saya awak lagi sikit,
kita yau jangan katu sama orang pak mulung mesti awal itu katu kuat mai cuma Eukaristia cuma pakai ini ya pak pakai itu pakai dengan dengan kayak siap foto kalau terbuka lama umumnya pastai semua pati nanti yang pastai macam umum jatuh pati tu dah jangan tapi tak boleh jatuh di laluan si jatuh kamu faya kefasan jatuh tu sinyo ia ila pese pele da vai lo to ti fifi fa manusia tato o fio e to so si tama ele fai no o val aule se o tomara si an fa su maya se fa tama ben pese fa la vai se fa manusia mo pa to na na ta ko se la ben pese yo nesse yo sana fam kwa mafara ono tatu tense suai toi sama fa si ai tato a tato ta futuri ya la na evita ya e a faita to te toi la tato te le au man via ya la la se te fatino mai al fana ya ina le ma masa funis buat tamu tuan ya oh ya nak tahu ni orang kese si mai pepe lang faham wasabi ngon tua mon
fi fe mai ma fi tau ya tu mau ya Kerisiano yo nese yo sa ati mai si bu am ele tua pa hi pa pa fong mai ya ya fiam pa ya tu sinau ko fa ma si ai tanto o man tanto ala langa ne tua o man tanto patino de sema in ala sa no mai ne tua mo tanto ale ko no tanto sikulu feito ina feito ko todos fundimos fangata fasu. Scripture reading this morning is taken from the book of Mark, chapter 10, commence reading from verse 25 till verse 45. Ria Santo, Fatau Fantasiai, a fond Maya, et le Fatorina, la Fion Maya, la Tua, Tanto Fatau, Fantasi, Dolce, Lima, Fangata Manifas, Lima. Ya mawa siu tanto phải thao i ya o mai ya te io ya koko mo yoane o tari o se te o fa te mai ya wa oi mana na oi na ia e fai mo ma kua me ma ore tua tala ya te leo ia ya te na kua sa me ko te mana na o ya o fai mo a fa mai le ya te tu mai ya te ma tasi lo tu tam tau pare tasi lo tu tau vale lo matu o feta la ya fi su ya te la wa lo te le lo me lo te ole na ya na e mo faia o lo inu li o te inu ma ia papa tiso ina papa tiso na papa tiso ina ya na fa mai le ya ia mate mo faia ta mai le su ya te la wa lo te inu la pa le o te inu a toa ma baptiso ma baptiso ina ya e baptiso ina ya o a ole no foi lo tu ta tau ma lo tu ta ma vale e le o ya ya le o na ma ai to la pa we sa mi o na to le me fa lo mai lo skulu na tinga le o na to ya ya koko mo ya o wala Yesu ya te na to fa pe an leo ye ya to o to lo wa ni o ese wa ni ta na to o e si fo i na to o pule ya te na to ai le fa pe o to au se fe si ya to yo fai o ia ma to o na se fi mo fo ya to yo fai o ia awa foi la tario tangata na sa ia ina ia ono tangata ya ia apeta ia ono ia foi na lo ola ole tong yola suya tangata tote familia del mai le tua foi tu vina wana fion paia mai tu maua pea ya te ia lo rava inga nei se yo fa Amen. Te fa fonga foi mo fa no mo fa penis. Tau ko na ole ala i pule o tau tua. Rono inga. Pe a fili de sa fa inga. E fa vai fa ta ua i tau tua. Lana sa fai. I afu de tau tua ina ni ai. Pe sa fa pe na. Le filinga fa a inga poto ai Malaysia sa fini lava no suli moni suli tu polata ai ale ni metau o tele no na fa inga o tawa na le sono ile ala de pule totua au manu ma o tupe
Kua whili mai nā. Ai ele malesi. Kua whili whakasi mai isi suri. Kua lena suri tukolata whili ai. Whili whakasi mai suri sauta. Suri tupea mai suri tupolo. Kua iai te tonu ono o le marusi o le tupe. Male ata mai whaono kone. Le ngase na wafuai o na vai manua to tono a inga ma le roto wha. O le ese nofo le lei, o fe vata wa. O i ulamba i le whamasinonga. Mau foi se fua moro. Su. Whano noa foringa o solo mai te tonu o le kanisia le tua ia. Aia le tua manona fina ngā. Whape i ona whili te ngata mai sauwha inga le ngā lore tua. I ngase lea whamatara ina tu stala ma leko le nasipu. Na matua awha inga ai le vana nofo so o Yesu. Le anga yatu Yesu ma ona so se furu ma le lua. O lata Yerusalema ai sa oto loa le whanonga lea. Le whanonga sa le tanga ma lia le whafonga Yesu. Le mai muli lama nei so au no ta oto yo lato roto le manatu whamawa lunga. Pride. Muli ia Yesu ma le roto fisili. Muli ya Keriso ma le roto fia mawalunga. Muli ya Yesu ma le roto e fia mamaru. E fia mata mua ni ngana e whamatala. Le mauti o rota onto i tutono so nei. Ya kopo mai wane. Lea na uto whafonga. Au whaitawina Yesu pe atato mo. Jerusalema pe alfa turo malo. O ako leisi ito, leisi uso, leisi ito. Selfish, pride. Manatu fapito na la ua. Lalane na nui e Keriso. Ilana sa uno anga pe ang whainoa nei tai au. E leo ni na le mauti do leo ona ya Keriso. Elo leana mafuanga na usama. Mana o ya tutusa ila tau ya levo fatasi la tau ma Yesu. Aya fa pefes. Kama wina maneko na ti ngā roto isi a uso. Si mona mantelea ma isi uso to sifuru. Isi e so to sifuru leo. O ti ngā leanga na foi faula tau iluma. Fia ona foi fia ma luma foi la tau. Lea sa noa Yesu. Fa yupu pe o fai matua le nei taia. Na o sau o te auna atu. Ai le ina ia au auna mai nisi atia. Muli ai se le amanga muli mana ia le manao. Se le nganga. Se le mauti. Na muli ai lea tolu ma le afata usama koe titi uma. Pe taimi na muli ai se lawa. Musu e whamawa lano le roto i tatu tonu ma ta ia Keriso. Lala lea sa unoa ai Keriso. Ma ia whai noa na rono fina ngara. Jesus faced with the request by James, John, and the sons of Zebedee. They asked him, Jesus, if we arrive in Jerusalem, let one of us sit on your right and the other at your left in your glory. Very nice. Good request, background motive. Very pride, selfish. That's the reason why Jesus challenged
their weakness. Jesus said, I didn't come to be served, but to serve. Manaya the isi fast sawanga isu. You know what find out what he let find out what he ele wo train one. Ele find na baptizo de baptizo ma baptizo ya. For my reverend matter ma fire weekend. Mele isu e ma fire. Ao le no foi utanane ele se mea na. E ai ye no foi. Man, I just see was running. Our city on West to find them. A ceremony I have started there, someone and soon. Sulimoni, Tanata Israel, and the Toffee of him free more. Ele was a no for it of for my year of Sulio come fight. Only always say 5 money. Ma ia le no ele sono filia ma no le na e ai le me na o ai que fini il lotto ma la fini il salmo si le fia mai e su le temi there e ele temi salmo ai was ngata no e ma a perot le mai su le no fo lo io taf ayai la tau wa uma no fili e nofo I mana ia tātou no ese sa sila le tau whama mao le tua e manuia o e maa e ala le tā salamo whatua tua ta lia ke risi e a lea mawhaoro le na lea whanoa Isu. Whoever wants to become great, be a servant. Whoever wants to be first must be a slave. Principles. Fa'ale marole lang yelesona no voices. Feeling lang fa'ale tua. Lelelea. Manaya fata auto tua wa. La mai mai tisa. Ole ala le pule tu. Fai senang ben mai la ia se e mai na bia. Ai fia mo muli. Manaya le tau. Tell no your soul. Whoever wants to become great, be a servant. If she had no penny or there for Sedu, Tato was so bully. I don't know if what I don't want to know. Yes, so if you sound of my own, yes, so if you're not for it, so too. I condition. Blessing in heaven are conditionally. They are a from Orlando. Some more Mataria Keris. Fatu two in Malintan, Mia, Manona Twin. Or now, if I buy any feeling of funny tour. Manaya, Lea Manoa, Talamai, Motaton West. And Moai Sota, Manoa, South England, Fanilan. Tawa, Melotomaura. Jesus also said, whoever wants to become great, be a servant. Le au fatu tua I le taiao. Avea tātou matamata awau. E leo le tofi, e leo le turanga, ai fiesi sila I le awau. Whoever wants to be first must be slave. Wow! Man, nei le ala fua o fatu auto. Lima taita ina ai se fua rono so. Ai wana malimi su o te tele na waroto. Ai ino wa to ya apa Yesu ino o to tu ma to e mai. Fa to asa na tomu o na to wala no na to wala wina. Cristiano le taya. Ele o le ko se to e fama natu. Oi ma ta to o to mata fili le ma ro le tua. Ta ko o bona ma ia ta to buli e tu sa marona fina na. Fei po fai mutua tolu wani vai no te fia whakaua. Ele nei tai au. O le nui tau keris. Mai su, I did not come to be served, but to serve. O te le sawi au ona mai, a ia o ona. First,
this morning, serve with humility. Serve with a heart of humility. Leangan, pagkakato ay tato siya unaw manama, ay ay sisi. Iyan is tangatalaya unaw ay fakawala luwan ito. Ito iya ay wiso. That's the basis. E a mata ay tato mulmulima man taftulima. Salmo mataria mafato tua. Falei man tua ya ay donado. Ona tato o ona ne. Ona tato mo ne le loto maura. Salmo yo tuku. Awa fio mana. Tule mamanu le langi. Stala pelu fa maurano wale te lisi. I angelu awa abeo se poloma. He became as a slave, but his role is the creator, the owner of the universe. How come your creator became as a sinner man? What a humble servant. Later nata na tule mamanu. Ifale manu e manongi le anga na ui me yai. Na ali yala na ui a ai na whaoa ai. Na anu le tangata mai. Na anu le tangata fia ai. Na anu le tangata e o ai maniu na pai ai. What a humble servant. Sawe ako ya mauna atu. A o ia te tango na o mauna ia isarai. Le amo ia le tuku. Ai te le tino tātou le mawalana. E ngata le nā le ako whawhano mai solo. Sa ia whoroi mai o ono so. Whaki nonga le mea tau leo ona le lotu maru. E ngata le nā le whaiu leo o nanga le lotu maru lalo le nunga satau. What a humble servant and what a suffering servant of Jesus Christ. Lele le na rui ai Keriso. Le whama walunga ma le manatu whapito ono so. Te le sau le o togo wauna mai atia. E leo Yerusalema na whama moi whatu wai no maro. O te amu Yerusalema se o tau le sa tau. Wha uma ia i ka pungan wenga whakona. Ina ia ola o tau Israel. Laki e koe matatou wesi. Le mawarano lea. O lea o auna. Pungan wenga wha auna Yesu Kerisi. Jesus servanthood. We tamu ni tai. Nem fai ono manvia tato wala wina. Te ari mo na naro tato roto. Mo na ma fa mo blano fa le lei ma le tua ya la tani o Kerisi. Na ya no le a te o na te anu la mona ma wala. Tato o na. O fe la ba ma e no to vino e no ya. Awa ia ma le o na so. Au na fia mata. Au na fia mata mo. Au na fia sili. Au na ma le loto fa ma. Le lui tamu mo tato le nei kaya. To serve Christ in His ministry, you have to humble yourself. Humble yourself. Firstly, open your heart to receive Jesus Christ, to be your Lord. Secondly, you can go and serve, do His will by serving others with a heart of humility. Ia tanto ko ona male no to maura. Ele sa mo keliso. Se lana lo tanto lana. Ma ia sa ili lo taman maro. Jesus, the Lord, the Creator, the King of heaven and earth, and God, but He humbled Himself to come and serve us, but not to be served. He served the poor, the sick, sinners, even the dead. Finally, He completed His service on the cross for the sake of ourselves from death and eternal punishment. Wow, what a humble servant. Your Lord, your King, and our Savior.
He humbled himself in order to save ourselves from the bondage of death and sin. Why don't I know to offer you the Lima? The Luya is true. I give my life to give his life. Not to be served, but give his life. My father for in to run over. Ele iti e fama moe ole palawina o Keriso na sawe ambele ono ta faile so manatu ale so a o yo se le fa tu le ma no man na no fo na enjoy the place like me swede ha na usau te an se ambele bola mo ina yo. Jesus based his service on his love. He gave his life to pay the price of sin in order to satisfy and fulfill the will of his Father God, as well as to save us from condemnation and lead us into eternal life. That is the purpose of his coming to earth. Serve as a humble servant, serve as a suffering servant in order to save us. Talo fai le mamma na to fama na silsila na leino e lo ate do o le ta o to ai no ta to tono le plane ina ia mo wa so ta no fama sa fa ino le la ne yo foi lo lord give his life and le of my young daughters for God so loved the world that gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Famo moe na, elo on so o Israel, we famo moe na sawa. Am ia ta walis. Wo folo na ora. A te ina no leo wala ki eta to ko sa lafa mai no dia. Mo wa so ta to man dia. Wo mai leo na alu. Ina ia ora le tangata sala pe dai kato. Le Uso Kerisiano a fai wa mai so fu Keriso. O lono mana tato fama ulano matalia rio. Mo tato go e fo tu lo tato go. Serve with love. Pe a ua ia tato le lofa unconditional love. Le anka pe love Keriso. Tato te ola ina, a wane ngata, tato goe whae no atu, le lofa wha Keriso ina I ola is, serve with love. To tono le ngā wenga, to tono le Karisia community, o whelema, serve with love as Christ did for us all. Ave no gola e tau tuai, lona whenanga, mana e pese le lamusa. Ave o lima, ave o vai, ave no leo, ave o meto tino. Tanto man, praise you God, I love you Jesus. I never see me on the first. Ave lo tomao ainga to tu ainga menga le tu. Ave lo temi, ave o meto tino. Ai mesiano soi fuoco loco. Tele loco le ale umi o loco le toi. Tele loco le ale umi. Le mai tala ko sol mona ye man tuole le foi o ye no polo to le ne yo o mai asorena wa makan ka we ku sama wa matan tau le do wa matan a mai aso e mai ya for mai mana tua le no foi o ye no polo to le use this special time to participate in serving God's word. Lelo tale lelo le rafa ave fa ma mo le tale le a lof mai le strat lof fa lo so tipo ela le fa vai ai tu la forma aulo che biso ya lo fa le tua mo lo to a to mo lo ngama mo lo tino mo lo ma fa il malaisi ya lo fa le tua ai pe na mo o ya to vertical horizontal. Amen.
te alofa le tua te alofa le uso e lo nambia. E alofa le tua ai fu le alofa e tau facino io tanto uso a tangata. For us Christians, we need to love God with all our hearts, souls, and with all our minds, and love our neighbors as yourself. Alofa le Uso Kerisiano. Whaftai na Uso a kona mai kalisia o mai. Se o tanto o whatasi whamanu le Uso. Tanto o kona mana whiara rofa. Le whaingo whiwha. Practice whenangai. Lai tuo mai. Pentikoso. E whaftai o mai. Se o tanto o practice o i wha evangelical. Tato te whawhatasi e mātore tua. E rei whawalotu to tato walawina. We are here to build the kingdom of God. Find some souls to be saved through the gospel and through Jesus Christ. Saved with love. Whaftai mangele. Whakanoa pēr ni man. Sign of love. Whakapoko mai ai i whanau re tua. Love your neighbors as yourself. But I say they found right now. Fado ye le frero facility na. O te no for my father time. A lofa share good news in a year say nana more le tua mai mana. Tele ni o mea. Tele ni o tupe. Tele ni o me ai. My next door neighbor. And I never went up to Paulo, si bonito. Vai tato tala ngana tangata, a toma ngenu e henselo fo. Sume paro tangi. E ofo foi tato kino sumina e henselo fo. O le amare. Serve with love. But I say so. More years if this was fun. Fatuleo Jewish. Fatino Nelofa. Nelofa. Now my woman on all more control. Fatuleo. Yano fatau le lofa fai wa mai lo tuish fatau le lofa avelo woro avelo taili fai no finanga mal mai no mon buli fai puna fasu lima fi fatau. Serve for others. Serve for others. As Jesus said, as a ransom for many. Fai sui o tomata e tote. As a ransom for many. God will find ile me faya tau sila mai wa moto uma ka tau le sala mleoti le se ta no talu atamu mai wa ka tau wa batua le se ta tau wa no think about that time we separated from our holy God because of sin. No more opportunity for us in heaven. But God loved us so much. That's the reason why He came as one and only Son.
to substitute, to replace us from the wrath of his Father God. Serve for us. Le tauranga tasi ai afe. E oti le tangata tasi ai ola ai tangata ai afe mafe. E ala le whatutu. E whatu ne nao ke riso na ia rui ai le whamaugununga o so. Mane manatu whapito te le sau le nao. Te le sau whatulo mano le yoro tani. Nau sau e whatulo ola mai tangata. There was a problem of sin. He came to carry his life. That's the only solution for that sin. The precious blood of Jesus Christ. He sacrificed himself not for the sake of himself, but for the sake of others. Na ia le whano se tase whako tua. E se le mana ia whako moe ona na sawe kariso. O lewa sa tolo whato nuai. Ta tau te le ona i ngan meno whakimu. Ai ona i whako tua. Le maniu i tau bia. Pale toi soi fua manu mano ta tua le kirisi. Yes, many people have now changed their lives. Many people have changed their destinations because of Jesus' sacrifice. He sacrificed completely, he died completely to set us free from the bondage of death. He changed our destination. We were heading toward hell, but Jesus changed our destination to heaven through faith in him. What we can do for him now, we just say, thank you, Lord. Who am I? You saved my life. As a ransom for others. For us Christians, you were saved to serve others. For the time you were saved tatou. Ola tatou le na wenga tatou ri sa fatino lunga tatou. So we are now saved, so we need to go and save others. Go and help and save some lost souls. But not to be said, God bless you to be a blessing for others. Cristiano faman via le tui nei mamienis. Pa umarta tulang tui famanatu ia to the Great Commission. Now tanto varawin. Remember the Great Commission. He called us to go of all nations. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. What a great commission! Christians, let us stand up. Let us go. Our time is very short. Do something for God's glory. Do something for God's gospel. Do something for God's kingdom. Go find some souls. Bring some souls into the kingdom of God. Don't forget the last part of his promise. Jesus said in his great commission, surely I am with you always. Don't be scared. Don't be afraid. Don't be discouraged. He promised, I surely be with you. Go out and tell the good news. We are saved. We are blessed to be a blessing to some lost souls. Finally, to all believers of God, be strong and be courageous in serving God.
different areas of his ministry. He's proud and be courageous. Famalosi maloto tele tele fita o fatani. Therefore, I bring a lot of tele. Tato to do fatas to lay the hour the tele. Yamawa yamama more tua marono malo. Tato au ona maleroto maulano. Tato au ona malerofa. Tato au ona ia ora nisi tangata. Christians and church, serve him with humility, serve him in honesty and integrity. All the best, and God bless. Amen.